Azoospermia is a condition where there are no sperms or absent sperm in your semen sample, and the condition seems devastating to the couple with totally no hope for pregnancy. But with the procedure of TESA, that is testicular sperm extraction, we can extract the semen from your testes and inject into the eggs of the female partner with the technology of intracytoplasmic injection with a very good success rate. Uba disparsing rani ubare unong wat jeng tip leng bak RTI ulabo jeng keli ginong peniat ke Civil Hospital Shillong halor ke jeng bam shim kya ban pen biang ye tiar sumar ke bala do agane hospital wala agane hospital sarkar kala ban pen mi pisah hado hendreu klor tam hakilai snem yakni ulakran ke jeng ye kendo baginong pathai kubor haka hendreu trek unai biang ha Shillong Press Club. Uba disparsing rani uliat ho bolawat lengbak RTI halor kejing penmi pisah ke Civil Hospital na kejing siu kinong pang yagi tes paper kibla le ahakane ke hospital. Bat kini ki tes ki kentop ya kejing tes nam ke CT scan ke MRI bat ke X-ray bat kibai. Uliat ho bakat kom ke RTI ke balayo lalap ke Civil Hospital kelak ban penmi ke pisah hadu henriu kelur tam hakilai snem. Kiba kentop ya kejing tes senam ke balakot sya ke ar kelur tam na ke X-ray sau laktam, na ke scanning san puhnyo laktam, na ke CT scan ar klor tam, na ke MRI ar pun ru laktam. Uba des parsing ula kedoru bawa la ke Civil Hospital kelala ban penmi ke pisa ke babon, nrai ke belengok kelong basano ki penon kame nang ke pisa. Namar bakawe na ki machine le MRI ke balabo ah ke ar pesantrik unailar ar hajar khatlai ha Civil Hospital kela du no. Hendrai hadu mentah ki klaim syumkia ban penbahan ne ban bu thamai ya kene ke machine le MRI ha kene ke hospital. Ulawat ru ya kejing tip halor kejing ofisa ka sarkar na Delhi ha ka baide kejing tek lakam ya ka klam COVID-19 ha ke jela. Bat kene kalong hadian badan ni kinong tray ketenat ka koi ka khia akile ut bakim pat yo kejing siu ya kejing tray bekladap hadu mentah. Ulitho bakumba long ha ki snam ki belalet ke sarkar ke lepentep bakalayo nyopur ru klor na Delhi reha bolawat ke RTI la bak sarkar kayo hado sispa khat khandai klor na Delhi bat kum makalong menta ke sarkar kadang don sasau pulai klor ke pisa ke bayo na Delhi ulakan tu ke sarkar bakade bansia wikinong tray covid ki bakentup ki arpun rungut ki doktor ki sispa angut ki staff nurse ki prapsan ngut kinong tray paramedical bat ki wei Ulapan ru yak RTI nak ketenat social welfare halor kejing penelut bensumar gibriau belakerni ha udrox ha kenong ba Shillong ha kabaleng ba ka RTI ulai ojeng tip benaduk kesenam arajar shipau hadu arajar arpulai kinong pak sumar na kejing di udrox ha Shillong kidon lai hajar sispa propongut senrang bat lai pu arngut ki kentai mana kaliang ketenat kam syam la penlong ya kanu ka program pensnotho bantek la kam kejing di udrox ha kini kisnam ba kajing penut bensumar ya gilai hajar tam ki nong di drug sa Shillong ke bapoi kendai puar kelur tam hakikat lai senam nagaliang ubad disparsing rani ula pentip basyana unsawat benia ba katenat ke pendut hai bat kumnoi kene ke pisa ke bakot syaka kendai kelur tam tang na kebentak kinong pak sumar ke badan lai hajar ngut tam ha Shillong akan diulik oktober hajar pulai kidong di drug kidong adu lai hajar cispa Prabsawut Cindran berkintai di dalam live baru. Kata dia di dalam di dalam apa Shillong. Habiskan kompeni kata. Tiada beri berkapan pada jaga awareness dan dia kata program penuh dan penduna ini di dalam. Dia kata kamu hidup bentar kamu. Dia kebalangnya banjiri kali report kalau ba di dalam di dalam tak ada ikut belajar tam. Kapisa apa kejing punut namun tak kini lai hajar tam kalau nak kendit bentit lai hajar tam kapisa ben sumber dari bentit dawai jadi kapoi hajar kendai klor ar pukrala kendai buaya sanspa sanpundri kalau lagi kejing bentit ya pasti bat ya kiriu puno dan iseng malam Jadi gawasnya, wan yang ini media ni wan yang awak tibisu, bentik bagi dong di dalam orang yang tam, bendong kapisan dalam tak kalaisnya, kini kapan dikuat dalam tak kalaisnya, nadu arja shkau, hadu arja apa?
Nadu araja chikau hanu hanya aku lah. Kaji pulut kalau hadu kendai kelur alu prala kendai proja san spak san putri. Tapi berarti beli hadu kata bandong ban nama kita di dalam batang kata kepisah pulut hadu kan deh. Tisbu dalam di dalam kumbasilah pun ikut kepisah alih juga kepisah dengan ada bi alih baru saya kena itu. Dia begini kan, kini dengan panitia lah kini kan perlu di hakwe yang lain yang supply yang kuno di pulut yang kini kendai kelur pralak kendai bawa sanspa sandriu nabata kalai slim nadu araja cikau hadu araja haru.